brašno, kompletno zrno. Kruh je crn, ali puno ukusniji. A s Majerovog mlina krećemo u luksuzni nautički turizam u marinu koja je proglašena najboljom prema Hrvatskoj gospodarskoj komori i Hrvatskoj televiziji u akciji Turistički cvijet kvalitete za Hrvatsku, a to je marina Frapa u Rogoznici. Njemački nautičar Rüdiger von Riklich stalni je gost marine Frapa u Rogoznici. 2006. godine putovao je prema Makarskoj, stao na ručak u Rogoznici i ostao zauvijek. Zastali smo ovdje na ručak, malo prošetali ovim područjem i naletjeli na marinu. Isprva nismo mislili da je za nas. Izgledala je preskupo, ali nije bila. A i zaljubili smo se na prvi pogled i rekli, moramo ostati ovdje. Slične su reakcije i ostali gosti ove luksuzne marine s 450 godišnjih vezova, koji mnogi smatraju najboljom na Jadranu. Ne bez razloga, jer nautičari ovdje zaista mogu pronaći sve što im treba. Došao sam iz Italije u rujnu 1989. i već tada je bilo jako lijepo, a posljednjih godina je sve bolje i bolje. Ponuda raste, svake je godine sve bolja i bolja. Sada ima sve, dućane, restorane, servise, sve što vam treba. Svake godine se napravi nešto novo. O marini Frapa jako se trude da gosti budu zadovoljni. Marina nudi brojne sadržaje. Gosti mogu uživati u raznim sportovima, organiziran je i bogat noćni zabavni program. Marina ima i hotel, brojne trgovine, teretanu, bazen te 3 restorana. Uvijek nešto dajemo, nešto pravimo tako da bi goste zadovoljili, zainteresirali da ostanu tu, da im se marina učini malo privlačnijim, a interesantnijim. Marina zapravo nudi sve što i klasični rezort, a mnogim gostima to očito odgovara. Mnogi ističu blizinu Splitskog aerodroma i kvalitetan brodoservis u marini kao jedan od glavnih razloga što drže svoje brodove u Frapi. Ovdje mogu sve obaviti, popraviti sve što treba i dobiti sve što želim. Možda se čeka 1 ili 2 dana na neke dijelove, ali to je normalno. Sve je super. Ovo je kompleks različitih usluga i mogu reći da je sve izbalansirano. Ima od svega pomalo i mogu reći da mi se uistinu sviđa. Najviše gostiju iz Njemačke i Austrije, a posljednje godine sve više Skandinavaca. Ove sezone marinu su otkrili Rusi. Sad smo se okrenuli malo i na rusko tržište, jer ovamo smo već svugdje poznati u Europi. Sad smo godine isto bili na sajmu u Rusiji, ićemo dogodne isto na dva sajma u Rusiji i Ukrajini, jer vidimo da imamo tamo potencijala. Mnogi gosti marine Frapa naviknuti su na visoke standarde. U marini se trude da gostima koji se vraćaju svake sezone osiguraju nešto novo. Evo vidite, i ovo gdje se sad nalazimo, ovu podvodnu špilju, to je isto jedno iznenađenje za naše goste. A ujedno ove godine došli su već grupa Kubanaca koji će nastupati to cijelo ljeto i za jedno 10-ak dana dolazi jedan japanski kuhar koji će isto biti godinu dana tu kod nas. Uz takav pristup uspjeh ne može izostati. Gosti su ga prepoznali i rado dolaze i ostaju u Frapi.